For today's word, let's turn our Bibles in the book of Acts chapter 2. Hi ta dyondza kusuka eka verse 14 kufika 36. Timhaka chapter 2 verse 14 kufika 36. Timhaka chapter 2 kumbe Mintirho chapter 2 verse 14 kufika 36. So ni ta hlaya rito ra Xikwembu, ta hlaya eka verse 14 and I'll pray. I'll read only verse 14 and pray, and then we can have today's word. So Timhaka chapter 2 verse 14. Rito ra Xikwembu ri hlayeka hi ndlela leyi. Ehansi ka nhlokomhaka ta ku dyondzisa ka Petro. Kambe Petro a yima ni va 11 a tlakusa rito a va byela a ku, vavanuna va Yudiya na n'wina hinkwenu vaaki va Yerusalema, tivani leswo mi yingisa swinene timhaka ta mina. A hi khongeleni, let us pray. Xikwembu xa le henhla eka mixo wa siku ra namuntlha, i nkateko eka hina ku va hosi hi tikuma hi tshamile ehansi ka ku dyondzisiwa ka rito ra n'wina. I nkateko lowu kulukumba swinene leswaku hi tiva rito ra n'wina eka siku ra namuntlha, leri hosi ri dyondzisiweke kumbe ri dyondzisiwaka ri na vuhosi. Hosi ndza swi tiva leswaku leswi ku nga ntiyiso hi leswi swi nga eBibeleni ku tlula leswi hosi mina ni ehleketaka swona. Hi yo mhaka ni kombela leswaku mi ni pfuna ku hlavutela leswi rito ra n'wina hosi ri swi vulaka. Ni kombela leswaku mi ni pfuna ku dyondzisa ntiyiso ni ri karhi ni nga tsekatsekisiwi hi swa misava, kambe Xikwembu ni ri karhi ni langutile eka vuhosi bya Xikwembu, vuhosi bya yena Yesu Kreste. Swi nga leswi hi kombela ku pfuniwa leswaku hi kota ku yingisa, hi kombela ku pfuniwa leswaku hosi hi kota ku twisisa. Pfulani matihlo ya hina, pfulani ku twisisa ka hina eka mixo wa siku ra namuntlha. Hi va vanhu lava hi twisaka evangeli, hi twisisa hi laha hosi rito ra n'wina ri hi lerisaka ha kona. Ha khensa hosi ta rito leri ri hi pfunaka, leri ri kotaka ku ponisa ni ku va hosi ri hi kurisa eku lulameni. Xikwembu xanga ni rhandza ku khensa nkarhi na ku va hosi ni ri na ku hlangana ni vakreste kuloni ku va hi dyondza eka Bibele. Ha Yesu Kreste, amen. Well, namuntlha hi fikile eka verse 14 and hi ta fika eka verse 36 eka buku ya Timhaka. So vhiki leri nga hundza Bodikhani va dyondzisile eka chapter 2 verse 1 ku fika 13. Ku na loyi a tsundzukaka leswaku va dyondzisa yini vhiki leri nga hundza? Xana Mr. Kathunga a va dyondzisa yini? Mr. Ntlakuso? Ku hlomisiwa na ku nyikiwa matimba hi moya lowo kwetsima. Yes. So ha swi tiva leswaku eka buku ya Timhaka hi vulavurile hi vadyondzisiwa kumbe vaapostola lava a va nyikiwa matimba kumbe lava a va yimele moya lowo kwetsima. Se eka chapter 2 moya lowo kwetsima wu fikile. Loko wu fika, Mr. Kathunga va hi dyondzisile hi ta ku fika ka moya. Se eka siku ra namuntlha eka verse 14 ku fika 36 hi lava ku languta hi ndlela leyi muapostola a nga dyondzisa ha yona hi siku rona leri ra Pentecosta. So hi lava ku pfuxeta leswi hi nga swi dyondza eka buku ya hina ya Timhaka. So just a review that Mr. Kathunga taught from this book last week, Acts 2 verses 1 through 13, that is the coming of the Holy Spirit. We now know that from verses 1 to 13, the Holy Spirit came as promised from chapter 1 verse 8, and the believers who were gathered started speaking in different languages. And therefore, the people or
So other people who stayed in the area of Jerusalem thought that, well, these people, some might have been drunk. So, and it is that issue which now Peter is going to address. So, eka vhiki leri nga hela hi dyondzile leswaku loko moya lowo kwetsima wu ta tanihileswi wu nga tshembisiwa kusuka eka chapter 1 verse 8. Van'wani va vuye va sungula ku vulavula hi tilanguage tin'wana kumbe hi tindzimi tin'wana. Se loko va sungula ku vulavula hi tindzimi tin'wana, vaaki va le Yerusalema va ku hey, ingaku vanhu lavawani va sungule ku va dakwile vanhu lava mpundu walowo tani. So ingaku na swi vona hi ri kwala kerekeni moya lowo kwetsima wu xika ivi then vanhu va sungula ku vulavula hi tindzimi. So loko vanhu va hundza hi kwala patwini va hleketa ingaku kahle ku humelela swin'wana la kerekeni leyi. Hi leswi vanhu va le Yerusalema vanhu va le Judea a va ri karhi va hleketa swona. Se loko verse 13, we'll begin in verse 13 for context purposes. Ita sungula eka verse 13 hi ri karhi hi languta leswi swi nga humelela. So timhaka 2 verse 13, kambe van'wana va mona va ku va xurhe vinyo leyo tsokombela, hi ndlela yin'wana va dakwile, hi ndlela yin'wana va nwi byala. So i vanhu van'wana lava a va karhi va vula vanhu lava a va ri akerekeni kumbexana a nhlengeletanweni lava a va sungula ku vulavula hi tindzimi leto hambana. Va vula sweswo ku vanhu lavawani ingaku se va dakwile. So Petro a yima a ri karhi a lava ku defenda ntiyiso. Now when we come to verse 14, so if you can see verses 13 talks about some of the people who were staying in Jerusalem saying that these people were drunk. And now Peter wanted to defend the truth of what was happening. So my sermon's title, the title of my sermon today is Pentecost Sermon. Pentecost Sermon. Ta dyondzo ya Pentecosta. Ta dyondzo ya Pentecosta leyi a yi dyondzisiwa hi Petro. Ta dyondzo ya Pentecosta. Pentecost Sermon. Lexi ni lavaka ku hi vona xona eka dyondzo leyi eka verse 14 ku fika 36, what I want us to learn, or the thesis, hi leswaku dyondzo ya Pentecosta yi hlavuteriwa hi vuprofeta bya testamente ya khale ni vumbhoni bya Yesu Kriste. Dyondzo leyi ya Pentecosta yi hlavuteriwa hi vuprofeta bya testamente ya khale na hi vumbhoni bya Yesu Kriste. So the thesis would be Pentecost explained through the Old Testament or through the old prophecy and the testimony of Jesus Christ. The Pentecost explained through the Old Testament or old prophecy and the testimony of Jesus Christ. So I only have 2 points. Ninati point timbiri eka dyondzo ya mina eka siku ra namuntlha. Only 2 points. The first one being vuprofeta bya testament ya khale, the Old Testament prophecy. Vuprofeta bya testament ya khale kumbe Old Testament prophecy. Now hi loyi muapostola Petro loko a twa leswaku vanhu veri va dakwile swi n'wi karhata swinene, ende hi swi vonisa ku yini ku swi n'wi karhatile. Verse 14, kambe Petro a yima. You know, loko vanhu va ri karhi va vulavula swilo swo karhi hi wena ende eka swi ta ku a hi ntiyiso u ta lava ku ti defenda hi swona. So Petro a yima, ende a nga yimangi a ri wexe lexi a xi ni tsakisa, i yime na vanhu lava a va ri karhi va swi tiva ku humelela yini. Now as people were saying that they were drunk, Peter wanted to defend this truth, and you can tell that he was not happy. He just stood with the 11. And so to show that the 11 agreed with him, they just went there with him. The way he stood up and the way that he was talking, it was in a loud voice to show that, no, you can never mess with this. This is the truth. This is what you need to know. And this is very important. Se ababyela leswaku ayima na lava 11 a tlakusa rito ababyela. Ingaku na ngibona aku vavanuna va Judea na n'wina va le Yerusalema tivani leswi mi yingisa swinene. Hi ndlela yin'wana a va byela ku tivani leswaku leswi n'wina mi swi ehleketaku a hi swona. I want to tell you the truth. Listen, yingisani swinene, swi na nkoka leswi ni lava ku mi byela swona. So
i Petro lo a karhi a vulavula, make sure that you are following Timaka chapter 2. So I didn't read the whole passage because it's long. I want us to read together as we are following. Lava leswaku hi hlaya hinkwenu hi ri karhi hi landzelela. So verse 15. Kusuka eka verse 15. Now this is Petro a ri karhi andlayini a ri karhi a hlamula. Va n'wi byele leswaku vanhu lavawani va dakwile ivi yena a ku vanhu lava a va pyopyiwanga hi laha mi anakanyaka ha kona hikuva wa ha ri nkarhi wa vunharhu. Hi ndlela yin'wani vanhu lavawani leswi n'wina mi swi hleketaka hi vona a hi swona. It's still very early for that. Ka ha ri mpundzu swinene. Nkarhi wa vunharhu eka vanhu lava va vayuda kumbe eka tiko ra vaIsrayele a ku ri 9 o'clock nampundzu. So verse 16 se wa va byela ku i yini vona a va hleketa leswaku va dakwile kambe Petro a va byela ku i yini. 16 kambe i mhaka leyi vuriweke hi muprofeta Yuel. I mhaka leyi vuriweke hi muprofeta Yuel loko a te now Petro u lava ku vula leswaku swilo leswi mi swi vonaka swi humelelaka kumbe loko mi vona vanhu va vulavula hi tindzimi leti ti teke hikwalaho ka moya lowo kwetsima a vo lo dakwa vanhu lava. As you see these people speaking in different languages, they are not drunk. This is what has been said by the Old Testament or the prophecy of Joel. Now verse 17 kufika 21 muprofeta Petro uta quota kumbe uta hlaya leswi testament ya khale yi swivuleke eka buku ya Yuel. So hi nga ya eka buku ya Yuel yi fana na leswi swi hlamuseriwaka. So verse 17 kufika 21. Let's just read akusunguleni. Hi masiku leswi swi humaka eka buku ya Yuel. Muapostola Petro a swi vula aku hi masiku ya makumu ku vula Xikwembu ndzi ta chela nyama hinkwayo hi moya wa mina. Vana van'wana va xinuna ni vaxisati va ta bvumba lavantshwa va n'wina va ta vona mahluri ni swiduhati swin'wana swi ta lorha milorho. Hi masiku lawa ndzi ta chela malandza ya mina ya xinuna ni ya xisati hi moya wa mina kutani va ta bvumba. Ndzi ta endla masingita ehenhla etilweni ni swikombiso ehansi emisaveni. Ngati ni ndzilo hi hunguva ya musi. Dyambu ri ta hundzuriwa minyama ni n'weti wu ta hundzuriwa ngati siku lerikulu ra hosi leri hatimaka ri nga sita. Kutani ku ta humelela leswaku un'wana ni un'wana la nga ta khongela hi vito ra hosi u ta ponisiwa. Now muapostola Petro a ku n'wina vanhu va tiko ra Yerusalema leswi n'wina mi swi hleketaka swa ku vanhu lava dakwile a va dakwangi. Leswi swi humelelaka laha hi leswi swi vuriweke hi muprofeta Yuel. So hi nga ya eka testament ya khale eka buku ya Yuel. Hosea Yuel page 1093. Let's turn there in the book of Joel. Now ni lava ku mi kombisa leswaku leswi muapostola Paulo a swi vula ina a swi vuriwile eka testament ya khale kumbe Petro a ri karhi a nga languti eka mhaka ya leswaku ya vutivi bya yena kumbe bya moya lowo kwetsima. Muapostola Petro eka nkarhi walowo a languta eka leswi a dyondzisiweke swona kumbe eka leswi swi vuriweke eka matsalwa. Okay, so loko a ri karhi a vula leswi vuriweke hi muprofeta Yuel a languta eka matsalwa. So Yuel chapter 2 verses 28 kufika 32. Now a hi nge hlayi, it's just that a ni lava leswaku mi vona leswaku swa fana. We don't have to read that, but I just wanted you to see that it is the same thing. But maybe in your Bibles, something which was very interesting to me. Eka tibibele ta n'wina loko mi langutisa before verse 28 of Joel chapter 2, the subheading, it talks about the promised Holy Spirit. So eka Bibele ya Xitsonga a ku tsariwangi, mara eka Bibele ya mahungu lamanene ya Xitsonga ku tsariwe leswi. Xikwembu xi ta chululela vanhu emoya wa xona. Eka Bibele ya mahungu lamanene there's a subheading, but eka leya khale ya 1929 ku hava a subheading. So ma swi vona eka verse 28
endzhaku ka sweswo ndzi ta chela moya wa mina ehenhla ka nyama hinkwayo ku ta profeta vana va n'wina va xinuna ni vaxisati. So this is the same, this is hi leswi muapostola Petro a swi vula. So hi ndlela yin'wani Petro a vula leswaku what is happening kumbe leswi swi humelelaku hi leswi swi nga vhumbiwa kumbe hi leswi swi nga profetiwa, leswi n'wina mi swi vonaku eka siku leri namuntlha hi leswi swi nga profetiwa. So Apostle Petro was talking about this is the fulfillment of what has been prophesied or what has been predicted by the prophet Joel. Now in the same time ni lava leswaku hi twisisa leswaku muapostola Petro a ringeta ku byela vanhu va le Yerusalema leswaku vanhu lavawani a va nwangi, swilo leswi swi humelelaku a swi lo humelela hi mhaka ku vanhu lava dakwile. A ringeta ku va kombisa ku this is happening because it has been predicted. So ha swi vona leswaku muapostola Petro a vulavula timhaka ta yena hayi hi ku ya hi leswi yena a swi twaka, a vulavula timhaka ta yena ku ya hi leswi Bibele yi nga dyondzisa swona. Now there are today other faithful teachers. Kuna vadyondzisi van'wani va ya mahlweni va vulavula timhaka ta leswaku leswi timhaka 2 verse 16 ku fika 21 yi vulavulaka hi swona a swi humelelangi hi nkarhi wa Petro, swa ha ta humelela, a swi se humelela kambe swi ta humelela. Now van'wani va vula swona kambe van'wani va vula leswaku ina swi humelerile hikuva Petro u swi hlamuserile. Now before ya amahlweni I just want to take a step by step explanation of this. Now loko mi languta eka verse 17 yiri hi masiku ya makumu, masiku ya makumu ku vuriwa wahi? Masiku lawa Yesu Kreste a nga sungula ku ta emisaveni ha wona ku fika nkarhi walowu a nga ta vuya hi wona. Hi ndlela yin'wana i nkarhi lowu wa ku tswariwa ka Yesu Kreste kumbexana i nkarhi lowu Kreste a ri kona emisaveni hi nkarhi wo sungula na nkarhi lowu a nga ta vuya hi wona ra vumbirhi. In the last days it's talking about from the first coming of Christ up until we see the second coming of Christ. And we can see that in 1 John 2 verse 18. So that's just a cross reference, 1 John 2 verse 18. So those are the last days. So loko van'wani va ri karhi va vula leswaku between the first coming swi humelerile eka nkarhi lowu wo sungula, loko va vulavula hi leswaku Xikwembu xi ta chela moya eka van'wana va ta xinuna van'wana va xisati va ta vhumba, Bibele yi hlamusela leswaku ku vhumba lokuwani a hi ku vhumba ka ku va ri va profeta, hi ku otherwise a yi ta vula leswaku vanhu hinkwavo i va profeta. Van'wani va vula leswaku yi vula leswaku Xikwembu xi ta chela moya eka vanhu xi nga kheti leswaku i wanuna kumbe i wansati, which is true. Moya lowu kwetsima a wu yi leswaku i wanuna kumbe i wansati. Kambe naswona ku vhumba loku va vula leswaku va vula ku loko se va Kreste kumbe va ri va Kreste va ta endla yini? Va ta vulavula timhaka ta evangeli, and of which swa endleka kumbe i ntiyiso leswaku loko hi ri va Kreste hi lava ku byela van'wani hi Yesu Kreste. Loko hi ri va Kreste hi lava ku byela van'wani hi evangeli. So va vula leswaku hi masiku lawani kumbe hi masiku lama wa makumu, it is between the first coming and the second coming of Christ, 1 John 2:18, and therefore when they talk about the young and the old who will have dreams and visions, they talk about this is when they have the Christians, when they have the Holy Spirit, they can testify about the Lord Jesus Christ. Now, the first group talks about, well, these things have happened in that terms. But then others believe that, well, it hasn't happened. It will happen just in the millennial time. That is, nkarhi lowu wa ku vuya ka Yesu Kreste swi ta endleka leswaku n'wana a nyikiwa moya lowu kwetsima wa ku va a vhumba. Aku heteleleni hi tiva leswaku eka nkarhi lowuwani loko hi hlaya eka timhaka chapter 2 verse 14
Petro yena a vula leswaku well leswi swi humelelaku yes it has been predicted and in truth swi vulavuriwile. Loko hi pfula eka Petro yo sungula chapter 1 verse 20. Petro yo sungula chapter 1 Petro sungula chapter 1 verse 20 yi vula leswaku loyi a nga tiviwa hi Xikwembu misava yi nga si tumbuluka kutani a kombisiwa hi minkarhi ya ku hela hikwalaho ka n'wina, yi vulavula hi Yesu Kreste. That's just another cross reference from eka verse number 17. Masiku ya makumu yi vulavula hi Yesu Kreste. Hi Yesu Kreste loyi a nga tiviwa hi Xikwembu misava yi nga si tumbuluka kutani u ta kombisiwa hi minkarhi ya ku hela kumbe hi minkarhi ya makumu. So hi ndlela yin'wana minkarhi leyi Yesu Kreste a nga va kona emisaveni i minkarhi ya makumu ku fikela loko a ta vuya, the last days. So you can also use that as a cross reference. 1 Peter 1:20 with the same 1 John chapter 2 verse 18. Now loko va ri karhi va vulavula hi ta ku cheriwa hi moya lowo kwetsima eka buku ya Yuel, yi ya emahlweni yi vulavula hi ta ku hi masiku lawa ndzi ta chela malandza ya mina ya xinuna ni ya xisati hi moya lowo kwetsima kutani va ta vumba. Leswi a ni karhi ni vula swona leswaku well va vula leswaku Xikwembu a xi nga kheti leswaku xi ta nyika wanuna wansati nandza kumbe loyi a nga tirheleku. So xi ta nyika moya lowo kwetsima eka vanhu lava xi nga va hlawula. Xi nga hlawuli leswaku i wanuna kumbe i wansati, i munhu loyi a tirhaka kumbe loyi a nga tirhiki. Verse 19 and 20 yi vulavula hi ta masingita lama nga ta endliwa. Se van'wani va ri karhi va vula leswaku well masingita lawani ma ta endliwa loko Kreste a nga si vuya, kasi van'wani va vula leswaku well nkarhi lowuwani wu hlamuseriwaka eka verse 17 ku fika 21 wu humelerile kambe a wu nga hlamuseli hi ndlela ya vuxokoxoko. A wo komisa wu ringeta ku komisa hi ndlela ya xitlhokovetselo in a sense ya ku a va nga niki swi helerile kambe a va kombisa kunene leswaku Xikwembu xi ta nyika moya lowo kwetsima. So right, verse 21 yi ku kutani ku ta humelela leswaku un'wana na un'wana la nga ta khongela hi vito ra Hosi u ta ponisiwa. Va hlamusela leswaku nkarhi lowuwani eka lava va nga ta hundzuka hakunene va ta ponisiwa, eka lava va nga ta kombela ku rivaleriwa kumbe lava nga ta huwelela eka Yesu Kreste loko Kreste a ha kumeka va ta ponisiwa. Loko hi hlaya eka Varoma chapter 10, Varoma chapter 10 verse 10 yi ku hikuva munhu u kuma ku lulama hi ku pfumela hi mbilu kutani u ta kuma ku ponisiwa hi ku vula hi nomo, hikuva tsalwa ri te mani na mani la pfumelaka eka yena a nga ka a nga khomiwi hi tingana, hikuva a ku na ku hambana eka Muyuda ni Mugriki, hikuva hinkwavo va ni hosi yin'we leyi fuwelaka hinkwavo lava kombelaka eka yona, hikuva mani na mani la khongelaka hi vito ra Hosi u ta ponisiwa. The same thing lexi nga xi kumekaka eka Timhaka chapter 2 verse 21, hikuva un'wana ni un'wana la khongelaka hi vito ra Hosi u ta ponisiwa. So in summary, I was just saying that now this prophecy in Acts 2 verses 17 to 21, in a sense there are two views. Others think or others believe that this prophecy has happened during the time of Pentecost, and others think, well, it is yet to happen. It was a preview which happened in the Pentecost, but then it is yet to be fully happening in during the time when the Lord is coming on his second coming.
at the same time ni tiva leswaku hi ku lavisisa ka mina na ha ri aku dyondzeni swi nga leswi ni rhandza ku va ni ya emahlweni ni endla vulavisisi ku tiva leswaku hi mpelampela swi humelerile leswi ni swi tivaka i ku leswi a swi humelela hi Pentecosta hi leswi swi nga vumbiwa hi muprofeta Yoel. And sweswo i ntiyiso hi swi vona leswaku vanhu lava a va ri kerekeni ya Pentecosta a va nga dakwangi. Petro u vulavule timhaka ta leswaku swi vumbiwile hi muprofeta Yoel. Now that was the first point on vuprofeta bya testament ya khale. So hi ndlela yin'wana Pentecosta a yi hlavuteriwa hi leswi swi nga vumbiwa hi muprofeta Yoel. The Pentecost was then explained, and Peter took time to explain it through the Old Testament prophecy of Joel chapter 2 verse 28 through to 32. And so we can see that indeed they were not drunk. However, the Lord promised from the Old Testament to pour out his Holy Spirit. Now, Muapostola Petro, loko mi swi hleketa kahle, I munhu loyi a ri munhu loyi a nga kala Yesu Kreste ku ringana ka nharhu. Loko hi hlaya eka buku ya Yohana, I n'wi kale ku ringana ka nharhu. Kambe eka timhaka chapter 2, hi yena loyi a yimaka a lava ku defenda ntiyiso wa Xikwembu, and u defenda a ri na vukarhi swinene, a ri na ku tshemba, a ri na vukarhi swinene. And what is amazing is that hileswaku u swi endla hi vuhosi bya Bibele, hayi hi mhaka ku yena ina moyo lowo kwetsima. Wa ti ehleketa a vulela leswaku swi leswi I kwalaho ka ku va rito ra Xikwembu ri vulavule hi swona. So Pentecosta yi hlavuteriwa hi vuprofeta bya testament ya khale. Number 2, Pentecosta yi hlavuteriwa hi vumbhoni bya Yesu Kreste. The Pentecost is explained by Jesus' testimony. That is verse 22 through to 36. That is the second point. Peter is continuing to defend the gospel, or is continuing to defend who is Christ, which now this occasion is happening because of who Christ is and what has been promised. And so now we need to look at Jesus' testimony. So Pentecosta yi hlavuteriwa hi vumbhoni bya Yesu Kreste, I point ya hina ya vumbirhi eka siku ra namuntlha. So Petro u ya emahlweni ka verse 22 aku vavanuna va Israel yingisani timhaka leti. Hi ndlela yin'wana I lava ku va byela leswaku swilo leswi ni vulavulaka hi swona a hi mhaka ya ku huwa, a hi mhaka ya ku tekeriwa ehansi hi ku n'wina mi hleketa swo huma ndleleni, mara tivani leswaku mhaka leyiwani I mhaka ya ntiyiso. So sweswi I lava ku va byela hi ta vumbhoni bya Yesu Kreste. Now in second point I have 4 sub points. Eka point ya vumbirhi na timpoint leti tsongo ta mune. So the first sub point upon the second point leswaku we need to look at the life and ministry of Jesus. And Petro ita swikomisa is going to summarize it. Is going to summarize it. In the end, he wants to argue or defend that this is happening as it has been promised. And his basis is the scriptures, which we have seen in the first point. And now, he does not only want to base his argument on the scriptures alone, but on the Lord Jesus Christ himself. I lava ku va a defenda kumbe I lava ku hlavutela mhaka leyi a yi humelela hi Pentecost, a nga la ku yi hlavutela hi matsalwa ntsena, I lava ku yi hlavutela na hi vumbhoni bya munhu loyi va nge I Yesu Kreste. So aku vavanuna va Israel yingisani timhaka leti, verse 22. Yesu wa Nazareta, wanuna loyi a kombisiweke eka n'wina hi Xikwembu, hi mahlori ni masingita ni swikombiso leswi Xikwembu xi swi endleke ha yena exikarhi ka n'wina, hi laha mi swi tivaka ha kona na n'wina. This Christ is the same person that you have seen do miracles. Now he's talking about Christ. Se ula ku vulavula hi Yesu Kreste, aku Kreste, Yesu wa Nazareta, ni twisa leswaku loko aku Yesu wa Nazareta I munhu loyi a va ta n'wi tiva hi ku aka nkarhi wa Yerusalema loko Yesu Kreste a ha ri kona emisaveni a tala ku vuriwa Yesu wa Nazareta.
so a va byela leswaku Yesu wa Nazareta loyi n'wina mi n'wi tivaku i munhu loyi a nga endla mahluri, i munhu loyi a nga hanya vutomi lebyi lulama kumbe vutomi lebyi byi nga endleleni lebyi nga kanganyisiki, i munhu loyi Xikwembu xi nga va na yena. So verse 22 muapostola Paulo u va byela leswaku Yesu Kreste loyi n'wina mi n'wi tivaku hi yena loyi Xikwembu xi n'wi tirhiseke kumbe. So now in verse 22 we are seeing that he is talking about the life and ministry of Jesus, telling them that this person, this Jesus Christ is the one that you guys know. Now he want to tackle the Pentecost occasion in the lens of Jesus Christ. So he begins at the life and ministry of Jesus. He's going to say, now, this Jesus Christ, the one that you have seen doing miracles. Secondly, not only the life and ministry of Jesus Christ is going to go to the death of Jesus Christ. So this is the second sub-point. First sub-point, life ministry of Jesus. Second sub-point, death of Jesus Christ. Now, akuli Yesu wa Nazareta, loyi a kombisiweke eka n'wina, verse 23, yo loyi ke a nyiketiwile hi makungu lama tiyeke ya Xikwembu hi ku titivela ka xona ka khale, kutani mi n'wi dlayile hi ku n'wi vamba hi mavoko ya swidyohi. This is the Christ, this is the Lord Jesus Christ whom you have killed, you have crucified. Now, I need to mention something here. Loko hi vulavula hi timhaka ta ku va Yesu Kreste a nyiketiwile, hi swi tiva kahle leswaku Kreste loko a dlayiwa exihambanweni, yes, a ku ri makungu ya Xikwembu. Makungu lama Xikwembu xi ma simekeke misava yi nga si sungula. 2 Timothy 1 verse 9 tells us about that. 2 Timothy 1 verse 9. So i makungu ya Xikwembu ya ku va Yesu Kreste a nyiketiwa exihambanweni misava yi nga si sungula. Kambe leswiwani a swi vuli leswaku vanhu lava va n'wi dlayeke a va ha teki vutihlamuleri, hikuva eka verse 23 i ya mahlweni Petro aku mi n'wi dlayile hi ku n'wi vamba hi mavoko ya swidyohi. So Petro a vula kahle leswaku yes, n'wina mi n'wi dlayile. So i Yesu Kreste xo sungula loyi va n'wi tivaku hi mahluri, i Yesu Kreste xa vumbirhi loyi va nga endla yini, va nga n'wi dlaya. It is the Christ they know, it is the Christ they have crucified. And again, the same cross-reference works for us in 1 Peter chapter 1 verse 20. We don't have to read it again. Hi nga hlaya eka Luka chapter 22 verse 22. Luka 22 verse 22. Loko n'wana a yi kumile a nga hi hlayela, anyone who can find it may read it for us. Luka 22 verse 22. Luka 22 verse 22 loko mi yi kuma mi hlaya, yes, hi Xitsonga. Luka 22 verse 22. Loko a ri n'wana wa munhu u ta tifambela hi laha swi nga vuriwa kona, kambe u ni khombo munhu loyi a n'wi xengaka. God has predetermined his death, but woe to the one in whom Yesu Kreste u dlayiwa hi yena. So yes, Xikwembu xi swi vekile leswaku u ta fela vadyohi hi ndlela yaliya, kambe vanhu lava i vanhu lava va dlayeke Yesu Kreste. So hi ndlela yin'wana they know the Lord that Peter is talking about. Verse 24. Loyi Xikwembu xi n'wi pfuxile, xi n'wi tshunxile etintsingeni ta rifu, hikuva a ku nga ri na hi laha a nga bohiwa ha kona. Now he's not only talk about the life and ministry and the death, he's also going to talk about the resurrection of Christ. So the third sub-point in point number 2, we are looking at the resurrection of Jesus. The resurrection ta ku pfuka ka Yesu Kreste. So loko hi languta eka siku ra namuntlha
loko hi sungula service ya hina ni twe ku ri service leyi yi nga ni hlohlotela hikuva a hi languta eka Kreste hi languta tinsimu hi languta xilelelo xa hosi. It was all about Jesus Christ, and I was so thankful as we were singing and then conducting our service. It was all pointing towards the Lord Jesus Christ, which is what Peter is doing to these people. He's pointing them to the Christ that they know. And now he's going to talk about the Christ's resurrection. Loyi Xikwembu xi n'wi pfuxile. So, verse 25, hikuva Davida loko a vula swa yena u te, a ndzi vona hosi hi masiku emahlweni ka mina hikuva u le vokweni ra mina ra xinene leswaku ndzi nga ti tsekatsekisiwa. Hikwalaho mbilu ya mina yi tsakile ni ririmi ra mina ri tsakisiwa swonghasi, na yona nyama ya mina yi ta wisa hi ku tshemba. Hikuva u nga tshiki moya wa mina exivandleni xa vafi, u nga pfumeleri muhlawuriwa wa wena leswaku a vona ku bola. U ndzi tivisile tindlela ta vutomi, u ta ndzi xurhisa hi ku tsaka loku humaka emahlweni ka wena. Now loko hi languta eka verse 24, hi languta hi laha Davida a nga vulavula ha kona eka buku ya Tipisalema. So laha Davida a nga vuli hi vutomi bya yena hikuva Davida a swi tiva leswaku loko a file a nga pfukangi, a hi swona? Davida i file kambe a nga pfukangi. Munhu loyi a nga fa a pfuka a ku ri hosi ya hina Yesu Kreste. Hi ndlela yin'wana Davida a nga vuli yena loko a vula timhaka leti eka buku ya Tipisalema, kambe a vulavula hi ta hosi Yesu Kreste. So Xikwembu xi n'wi pfuxile Yesu Kreste a ku feni. Xikwembu xi n'wi pfuxile Yesu Kreste a ku feni. Ende lexi xi nga endla leswaku Xikwembu xi n'wi pfuxa Yesu Kreste a ku feni i mhaka ya ku a swi ri emakungwini ya Xikwembu. It was the plan of God. It was predetermined leswaku u ta pfuka. So rifu a ri nga swi koti ku khoma Yesu Kreste. So rifu a ri nga swi koti ku khoma Yesu Kreste, naswona u pfukile hikwalaho ka matimba lawa a nyikiwile hi Xikwembu. U pfuxiwile hi ku rhandza ka Xikwembu. I pfuxiwile hi ku rhandza ka Xikwembu. Loko hi languta eka Luka chapter 24 verse 46 yi ku, kutani a ku eka vona ku tsariwe sweswo, kambe swi fanele Kreste a twisiwa ku vaviseka kutani a pfuka ekufeni hi siku ra vunharhu. So it was predetermined, it was a plan leswaku a pfuka ekufeni. Now muapostola Petro u hlamusela vaIsirayele leswaku Yesu Kreste rifu a ri nga swi koti ku n'wi khoma. Yesu Kreste i pfuxiwile, loyi n'wina a nga endla masingita emahlweni ka n'wina, loyi n'wina mi nga n'wi dlaya. So that was Jesus' resurrection. Hi ta ku pfuka ka Yesu Kreste. So point ya vumune hi la ku vona Yesu Kreste a dzunisiwa, Jesus exaltation. Yesu Kreste a dzunisiwa. That is, swi vona kusuka eka verse 30 ku fika emakumu, ngopfungopfu verse 33. So rito ra Xikwembu eka verse 30 ri hlayeka hi ndlela leyi, kambe leswi ngi a ri muprofeta ni ku tiva leswaku Xikwembu xi n'wi tshembisile hi ku hlambanya leswaku xi ta tshamisa exiluvelweni xa yena un'wana wa rixaka ra yena hi ku tivonela loku ka khale. U vurile ku pfuka ka Kreste. This is Davida. U vurile ku pfuka ka Kreste a ku moya wa yena a wu tshikiwanga exivandleni xa vafi, ni nyama ya yena a yi vonangi ku bola. So Davida a vula Yesu Kreste. Verse 32, hi yena Yesu loyi Xikwembu xi nga n'wi pfuxa, kutani hinkwerhu hi timbhoni ta mhaka leyi. Ka ku loko a tlakusiwile hi voko ra xinene ra Xikwembu, u amukerile eka Tatana ku tshembisa ka moya lowo kwetsima, kutani u chelerile leswi mi swi vonaka ni leswi mi swi twaka. Hi ndlela yin'wana Yesu Kreste Xikwembu xi n'wi pfuxile. Why? A swi tsariwile, a swi ri makungu ya Xikwembu, naswona rifu a ri nga swi koti ku khoma Yesu Kreste.
so xikwembu xi n'wi pfuxile, xikwembu xi n'wi vekile evokweni ra xinene. Loko xikwembu xi vekile Yesu Kreste evokweni ra xinene, this is Petro a hlamusela va Yerusalema kumbe va Israyele aku i amukerile leswi xikwembu xi nga n'wi tshembisa swona, ku nga yini? Ku nga moya lowo kwetsima. Loko a heta ku amukela moya lowo kwetsima Yesu Kreste a nga tshama evokweni ra xinene ra xikwembu, u ndle yini? U chululele moya lowo kwetsima eka hina, hi leswi mi swi vonaku eka hina. In the end, Petro u kombisile leswaku moya lowu endlaka leswaku va vulavula hi tindzimi a hi leswaku va psopsiwile. Moya lowuwani wu nikiwile hi mani? Hi Yesu Kreste. Yesu Kreste loyi a tshameke evokweni ra xinene ra xikwembu, loyi a pfuxiweke ekufeni leswaku a tshama evokweni ra xikwembu, loyi a dlayiweke hi vona, loyi Yesu Kreste a nga endla masingita. So hi ndlela yin'wani i endle leswaku va kota ku twisisa ku moya lowu kwetsima lowu nga chululeriwa wu huma kwihi. A ku sunguleni i va byele leswaku well i mhaka leyi nga vuriwa hi vaprofeta. Xa vumbirhi a ku moya lowuwani wu cheriwile hi Yesu Kreste, ku sukisela loko Yesu Kreste a ri karhi a hanya, a vambiwa, a fa, a pfuxiwa, a tshama evokweni ra xinene ra xikwembu, a nyikiwa moya lowu kwetsima, a wu nyika vakreste. So Petro a hetisisa leswaku u cherile leswi mi swi vonaka ni leswi mi swi twaka. Leswi mi twaka vanhu va vulavula hi tindzimi leto hambanahambana, leswi mi swi vonaka hi leswi Yesu Kreste a nga hi nyika swona. So leswi swi hi dyondzisa leswaku Petro a tiyimiserile ku vulavula ntiyiso lowu a nga dyondzisiwa kusuka eka testament ya khale, naswona lowu a nga wu vona hi matihlo ya yena. This is why it is worthy to give the gospel. Hi yo mhaka swi na nkoka ku dyondzisa evangeli. Evangeli a hi mahungu lama ma nga lo tsaratsariwa ingaku i switori, i mahungu lawa ya nga ya ntiyiso lawa wa nga humelela. Hi yo mhaka loko ho kota ku landzelerisa switori, hi landzelerisa ku endlisa leswi Petro a nga endlisa swona, hi ta fikelela eka ntiyiso wa evangeli. So Petro a va khorwisa leswaku well moya lowuwani hi ndlela yin'wani wu huma eka Yesu Kreste. Yesu Kreste loyi n'wina mi n'wi tiveke, mi nga n'wi ala, mi nga n'wi dlaya, xikwembu xi nga n'wi pfuxa, xi nga n'wi nyika moya lowo kwetsima. And verse 34, hikuva Davhida a nga tlhandlukelanga ematilweni, kambe hi yena la nga te hosi yi te eka hosi yanga, tshamisa evokweni ra mina ra xinene. Hi ndlela yin'wani Davhida a nga vulavuli hi ta yena eka verse 34. Ndzi ko ndzi endla valala va wena vunavelo bya milenge ya wena. And the last verse, hikwalaho yindlu hinkwayo ya Israel yi fanele ku tiva swinene leswaku xikwembu xi n'wi endle hosi ni Kreste Yesu loyi mi n'wi vambeke. Now Petro wa ha yisa emahlweni ku loyi Yesu Kreste mi n'wi vambeke hi yena loyi xikwembu xi n'wi endleke hosi na Kreste. And what does that mean? Hi ndlela yin'wani nkarhi lowu Petro a nga wu teka ku dyondzisa vanhu lava a ku ri dyondzo yo sungula leyi nga humelela endzhaku ka loko Yesu Kreste a yile ematilweni. Leswi vulaka leswaku a ku ri a fane a meka sure ku va swi twisisa ku sukisela emasunguleni leswaku Yesu Kreste loyi u tisa ku yini. Hi ndlela yin'wani a byela va Israyele ku n'wina mi vambe Yesu Kreste loyi a fanelaka a mi ponisa. N'wina mi vambe Yesu Kreste loyi a fanelaka a tisa xitshunxo xa swidyoho swa n'wina. You can imagine leswaku va nga va titwe njhani loko va byeriwe leswaku va dlaye hosi Yesu Kreste loyi xikwembu xi nga endla leswaku a va yena Kreste na hosi. So now Petro u dyondzisile dyondzo ya yena leyi a yi hlavutela Pentecosta kumbe Pentecosta i ncini, i xilo xa njhani, xi huma kwini, i siku ra njhani. Kusuka eka matsalwa hi dyondzisiwa leswaku i nkarhi lowu wu nga vhumbiwa hi muprofeta Eliya, naswona i nkarhi lowu Yesu Kreste a nga chulelela moya lowo kwetsima endzhaku ka loko a tshame evokweni ra xinene ra xikwembu. Now this sermon was very important. It was among the first sermons in the church when it was being established after Jesus' ascension. And it was necessary for Peter to actually explain it from the very start, where he talked about first
it was prophesied. Second, let's look at the Lord Jesus Christ, who was ministering among you, who you guys crucified, who you crucified, and with also the Romans, and also who the Lord raised from the dead, and also he was exalted. So Yesu Kriste loyiwani a dzunisiwa hi ndlela yin'wani. Petro a lava leswaku va swi tiva ku Kreste i fanele a dzunisiwa, Kreste i fanele a nikiwa ndhawu ya yena ya ku khongeriwa kumbe ya ku dzunisiwa. Loko hi languta eka Vakorinto chapter 12, Vakorinto sungula 12 verse 3. 1 Corinthians 12:3 reads as follows: hikwalaho ndzi mi tivisaka leswaku a ku na munhu la vulavulaka hi moya wa Xikwembu aku Yesu i anathema, naswona a ku na munhu la nga tivaka ku vula ku Yesu i hosi loko ku nga ri moya lowo kwetsima. So Yesu Kreste Xikwembu xi n'wi endle hosi na Kreste. Petro aku hina hi timbhoni ta sweswo, hina hi vanhu lava hi fambaka hi dyondzisa rito hi mhaka ya sweswo. Now, how should this sermon help our church today? Loko hina hi ri kwala eTrinity namuntlha hi dyondze leswaku Pentecosta i siku leri ri nga vhumbiwa, i siku leri Yesu Kreste a nga ri humelerisa. Swi hi pfuna hi ndlela yihi? Xo sungula hi languta leswaku Xikwembu xa hetisisa switshembiso xa swona. How do we apply this teaching in our church? Now, we can learn that indeed the Lord fulfilled his promises. We know that the Lord Jesus Christ promised the Holy Spirit to the church or to the believers, and therefore he delivered his promise. Leswi swi fanele swi hi pfuna leswaku hi anakanya leswaku Kreste wa hetisisa switshembiso swa yena eka vanhu lava va n'wi pfumelaka. Hambi ku ri eka vanhu na mani namuntlha hi tiva leswaku Kreste u le ku vuyeni. The Lord is coming. What are we doing about it? Hi endla yini hi swona loko Yesu Kreste a ri ku teni? Yesu Kreste hi vone leswaku u hanyile emisaveni, u file emisaveni, u pfukile emisaveni, naswona u tlhandlukerile etilweni, u nikile moya lowo kwetsima. Bibele yi vula leswaku Yesu Kreste u le ku teni. Xana hi endla yini ha swona? So Xikwembu xa hetisa switshembiso xa swona. Xa vumbirhi hi dyondza leswaku ku rivaleriwa ku kona eka Yesu Kreste. Varoma 10 verse 9. Yesu Kreste wa swi kota ku hi rivalela swidyoho swa hina. Loko mi swi languta kahle vanhu lava va nga vamba Yesu Kreste, Xikwembu xi endle makungu ya leswaku ina a fa exihambanweni, kambe ku va na vanhu lava xi nga va tirhisa ku vamba Yesu Kreste. Se un'wana a nga ti byela ku well mina ni endle leswo biha mahlweni ka Xikwembu. Ntiyiso i ku Xikwembu xi lawula vutomi bya hina, kambe hina vutihlamuleri. Ka vutihlamuleri bya hina hi fanele hi tlhela hi va hi kombela ku rivaleriwa hikuva Xikwembu xa swi kota ku hi rivalela. Petro a va dyondzisela mhaka ya leswaku since n'wina mi nga swi tivi kumbe since ingaku mi rivele ku Yesu Kreste loyi hi yena loyi n'wina mi nga n'wi dlaya, swi tiveni ku hi yena loyi a fanelaka a mi rivalela swidyoho. A va dyondzisela ku va ta swi tiva leswaku ka ha ri na nkarhi wa ku va va amukela Yesu loyi va nga n'wi dlaya tani hi Xikwembu xa vona kumbe tani hi muponisi wa vona. There is forgiveness in the Lord Jesus Christ. Now, Peter was intentional in his teaching because he wanted them to see the point that you who have crucified Christ, this is the Christ who's supposed to be the solution to your sin. So there is forgiveness in the Lord Jesus Christ. Thirdly, hi fanele hi dyondzisa evangeli, not because ku hi hava nkarhi lowu hi hava ndlela yin'wana ya ku tirhisa nkarhi wa hina. No, but because these are facts. Hi fanele hi dyondzisa evangeli hikuva leswi swi nga leswiwani swi nga hlavuteriwa eka siku ra namuntlha. Hi vone timhaka ta Yesu Kreste, hi vone timhaka ta ku fa ka yena, hi vone timhaka ta ku pfuka ka yena ekufeni, hi vona leswaku Yesu Kreste u tlakusiwile. So hi ndlela yin'wana hi fanele ku dyondzisa evangeli
loko mi nga swi tivi leswaku mi ta vulavula hi yini aku dyondziseni ka evhangeli, talk about this. Vulavulani hi timhaka ta Yesu Kreste. Mi nge dyondzisi evhangeli mi nga vulavuli hi Kreste. A hi dyondziseni timhaka ta evhangeli hi fana na muapostola Petro, hi vulavula hi timhaka ta Kreste. Hi nga vulavula hi vutomi, hi ku fa, hi ku pfuka na hi ku va a tlakuseriwile etilweni. Xo hetelela lexi hi nga dyondzaka xona eka dyondzo ya siku ra namuntlha hileswaku Xikwembu xi le ku tirheni ku va xi tiponisela vanhu va xona. Hi nga xisiwi leswaku hayi nkarhi wa ha ri kona, hi nga xisiwi leswaku hayi leswiwani a hi swi tshikeni, a hi swa malembe ya hina ngopfungopfu vantshwa. Xikwembu xi le ku tirheni a ku poniseni ka vanhu va xona. Let us not be deceived. The Lord is saving his own people. Let us remember that this is the word of God, and therefore all of its promises will be fulfilled. Ayi khongeleni. Xikwembu lexi hanyaka hi rhandza ku mi khensa eka siku ra namuntlha, n'wina mi tshembekeke. Hi khensa leswaku hosi hi kotile ku vona siku ra Pentecosta, siku leri moya lowo kwetsima wu nga wela vadyondzisiwa. Hi laha hosi hi swi vonaka leswaku ina i ku tshembisa ka Yesu Kreste loku ku veke kona, loku ku nga humelela hi siku ra Pentecoste. Hi laha ku vhumbiweke ha kona leswaku Xikwembu n'wina mi ta swi endla. Ina mi chulerile moya lowo kwetsima eka vadyondzisiwa. Swa ha tetano vanhu lava hosi va swi voneke a va ehleketa leswaku vanhu van'wani va lo tswotswiwa, kambe hosi Xikwembu n'wina ma tshembeka. Mi tirhisile muapostola ku hlavutela timhaka ta Pentecost. A va a ti hlamutela hi testament ya khale ni vutomi bya Yesu Kreste. Hi pfuneni ku vona ntiyiso wa n'wina tanihi xilo lexo saseka swinene. Hi pfuneni leswaku hosi ntiyiso wa n'wina wu hi khoma etimbilwini ta hina, wu hi pfuna ku landzelela leswi Xikwembu mi hi dyondzisaka swona. Hi rhandza leswaku hosi Yesu Kreste hi titsongahata emahlweni ka n'wina hi ku tiva leswaku mi Xikwembu lexi xi nga ni matimba ya ku humelerisa switshembiso swa n'wina. Ha khensa hosi nyiko ya moya lowo kwetsima. Namuntlha hi kota ku tiva leswaku n'wina mi kota ku tirha etimbilwini ta hina hi moya lowo kwetsima, mi kota ku tirha ekerekeni ya n'wina hi moya lowo kwetsima. Ha Yesu Kreste hosi ya hina. Amen.